Pengumuman Lonbithaya kepada Bandung masyarakat Gampong Gampang untuk berhati-hati. Lawetnya lupa le kapan curi. Baik sampai lagi barang polali. Habis dumitik curi. Sekian. Poni, naduk deh hai. Hai kiban masalah lemu apa le micu. Hai Poni, dua boh ada lupa sayang debit ke? Mana perkara mak megang? Aku hai sayang dah kede. Padahal ke kan awak laki hari 2 minggu kau lika. Makaji nak ada dengan pengumuman tanya. Nah, angke menyena nyan gede politik ke kaji ka jaga beget bek sampai uro mak megang hana jadeh pajo sitik. Hai aku jawab le ba. Hana ada siapa buat dari mu. Wah, jeut long pe kena mangon lai ya. Oh kabudo ke. Tanya bang kau pegang. Hang pancuri nyan. Habis embok pinyo ke dia angkai. Pancuri! Pancuri! Ho kena peluang lam. Hana para muci kan kaya. Abi. Ampun kak, lo janji hang ulang le kak. Ampun pemalung kalinya kak. Abah ka hamulang le. Rimuang pajai bah kureng. Gajah pajai bah re. Lo insah wa, lo janji lo akan insah hang ulang le. Wa lo insah wa. Kamu tu meh, ka pegang insau ke. Oh singa kau ulang nom. Pegang macam tu. Lo perlepen guna top up wa. Top up apa? Berjelas dah berapa? Top up slot wa. Menyeper top up. Kerja lagi kau kerja. Sebab semakin le kau top up semakin kaya mak.